بله تماشاوان هجاهر لسر و تقنیاکو لباجار دربیسی روداش بو زانیارین بهتر لسر و نها احمد اوسو اندام کمیته شاخ دربیسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگلمه دماتا باش به اما مستعم دخوازم بزانبن ابویر چاوا چه بو او تقنیاکو ایرو لباجار دربیسی رودا چاوا بو و زیانن ویچنه دم باش دست بکی براستی دیره یکمین الباجار دربیسی بری آوایی چه دبه ساعت یک پشتینی رو شایقانا سوار دوستا بازار دربیسی دیگه بوری آگاهی گجن هاتن در باسبو شخصی رونشته بو دمك نقل دريج ما بو في شكل دو فشت وبشت درك از تقييم بو كسي قالوا آماده بون بله ام دخوازن بزان بن زيان في تقينه چنن تنز هجمارا برينداران چو قاسبو هجمارا بريندارا بسي تشتهبون هن قادقو دور ده كسنين قادقو سي كسن دوي در دور كسني بريندار بون جبرقه او تقين شيبو او حمول جام و شايخان تفدش كسن وبلك زررني ولو مادي هناك هبون او كسن بون بلك جوان برين بون وكون خوشخانه وانا او بخا درمان دبن زراري ولو كنا نجيب بله ما مستا احمد نهال كجا نخوشخانه ينا روشاوان برين داران چاوايه بله هناك جوان برين مشلي هناك سبق بون هناك يعني تقارب بيجي بالتعبد بش يعني سبق بون برينوان يعني او بريني قتي جرام بون بله ام دخوازم بزانه بن پشتی وی تقینن ها روش لباجار دربیسی چاوایه تبقرا خلکی چاوایه براسي روش آرام او مترسينا برسلنا يجي بيرنج يعني مشيا وتشتكي نوب وجراي كمين بالباجار دربيسيه وكاف شيء بويه جيت تشتكي ولو تبيج برشات ني الباجرانا باش هنها تيزانينكو افتقين جواليه كيف يا ماموستا احمد براسي انا وقت عقاهيه جالي سيده كثير تي عقاهيه جمعتنا بتر اصلا شكر جريد ابون او منطقه دور بيش كربون وان خاطر كرنا نتاغا بله قال لك سپاس بو جبو احمد اوسو اندام کمیته شاخ دربیسی پارتیا دموکراتا کردستان سویا جباجار دربیسی و اوایکی زندیت القلمه بو